Il-lejla tajba u nilqakom għal rokna oħra tal-ħsibijiet, il-ħsib tal-lejla il-miliet. Dik il-ġurnata speċjali fis-sena fejn ħafna nies li huma kontra l-kaċċa jinġabru madwar mejda u jiklu dundjan. Ukoll il-miliet huwa dak iż-żmien fis-sena fejn ħafna nies li huma kontra l-immigranti irregolari jiċċelebraw bil-qalb il-festa ta' twelid ta' tifel li ta' sentejn kellu jaħrab ma' ommu missieru bħala immigrant irregolari minn ġol pajjiż għax kien hemm xi ħadd qed jgħeddu li se joqtlu. Il-miliet bħal kull festa reliġjuża oħra irnexxielhom idaħlula s-sess ġo fiha. U qed ngħidlek għaliex dil-ġimgħa xi ħadd batilna dan ir-ritratt fl-uffiċċju, dan huwa ritratt ta' Advent Calendar li sabu għalilna li jinsab skandalizzat. U meta fittixna fuq sibna li hemm qar minn dak ir-ritratt għaliex sibna dan l-Advent Calendar, dan huwa Advent Calendar bħal kull Advent Calendar ieħor, jiġifieri kuljum tiftaħ tieqa minnu bi preparazzjoni għal miliet. Id-differenza hi li wara kull tieqa f'dan l-Advent Calendar minflok hemm ċikkolatina kif isib f'ħafna Advent Calendars, hemm stampa ta' żewġ min nies jagħmlu sess f'pożizzjoni differenti għal kuljum tal-Avvent. Imma nixtieq li fil-ħsieb tal-lum nitkellem fuq xi ħaġa aktar stramba minn hekk jerġa' u ħan nitkellem fuq affarijiet strambi f'Malta irid bil-fors insemmi ir-roundabouts għaliex f'Malta uħud mill-aktar affarijiet strambi iseħħu fir-roundabouts bħal pereżempju dan il-monument li seħħ fir-roundabout. Jew nkella il-ħaxixa li sibna mħawla fil-ħamrija tar-roundabouts. U jekk dawn kienu strambi, din li ħanejt hija aktar u aktar stramba. Il-kumpanija f'Malta ELC li tieħsib ir-roundabouts fost l-oħrajn tieħsib ukoll li fi żmien il-miliet tarma l-presepji fuq ir-roundabouts. U għall-aħħar snin kemm ilha tarma dawn il-presepji b'mod misterjuż għall-aħħar kull sena xi persuna jew persuni kienu qed jisirqu il-bambini minn ġol presepji. L-ewwel darba ħadni bċajta u tħakna, it-tieni darba ħadni bċajta u tħakna ftit inqas, imma dil ħaġa qed tiġri kull sena u issa ma tix tad-daħk. ċajta darba waqfuha. U qed ngħidlek għaliex dis-sena reġa' nsteraq bambin ieħor. U qabel ma remaw il-presepji li ELC qalu li bassru li se jerġa' jinsteraq bambin u ħadu żewġ miżuri. Ġabu aktar bambini mit-sena ta' qabel u kull bambin li waħdu f'kull maxtura rabtuh b'ħadida. Imma xi ħadd din is-sena ftit jimilu xorta mar fuq presepju bil-moħħbi u ħadd għadhom jaf minnu, prova jaqla l-bambin biex jisirqu, ma setax jeqgħu għax kien marbut bil-ħadida, baqa' jiġbed ġo fih sakemm kisru u telaq lem b'nofs il-bambin. Aħna għadna ma nistgħux nifhmu x'inhi dil ħaġa u aħna ċċekkjajna kemm jiswew dawn il-bambini, it-turns out li dawn jiswew ftit flus, jiġifieri min qed jisraqhom mhux qed jisraqhom għall-valur tal-flus tagħhom, u allura l-misteru huwa akbar għax għalfejn qed jisirquhom. U meta ħarġet din l-aħbar ftit jimilu li reġa' nsteraq dis-sena bambin ieħor, ħafna nies qalu din only in Malta. Aħna ċċekkjajna fuq din u din mhix vera lanqas għaliex mhijiex only in Malta. There have been at least 2 instances of baby Jesus being stolen from Massachusetts nativity scene. Tonight, a Christmas crime in Mount Healthy. Somebody actually swiped the baby Jesus right out of the manger, one with a lot of history behind it too. The baby Jesus doll has been stolen from the Christmas nativity scene on Christmas tradition attacked. Baby Jesus was stolen out of a manger in St. Bernard. Set up this outdoor nativity scene, and within days, a very important part of that scene came up missing. We put it up on Wednesday, and on Saturday night, somebody stole the baby. Well, an act of vandalism shocked the town of Haverhill Christmas morning when they discovered a baby Jesus statue was replaced with a pig's head. Sibna li f'kull post fid-dinja, kważi f'kull presepju li jintrema fil-pubbliku, ikun hemm xi ħadd li jmur jisraq bambin. Ġifieri din ħaġa ma tiġrix f'Malta biss. F'ħafna mill-każi min jisraq il-bambin jipprova jagħmilha b'mod moħħbi biex ħadd ma jinduna bih. F'każi oħra, min imur biex jisraq il-bambin jagħmilha speċifikament biex jiġbed l-attenzjoni. Bħalma ġara s-sena l-oħra f'jum il-miliet fil-Pjazza tal-Vatikan. U din il-ħaġa tanti komuni madwar id-dinja li fuq l-internet fuq Wikipedia hemm page sħiħa tispjega dan il-fenomenu. Ukoll teżisti kundizzjoni jisimha Stolen Baby Jesus Syndrome li avolja għadna ma verifikajniex s'issa jekk hix kundizzjoni vera jew le, jgħidu li min ikollu dil kundizzjoni ikollu tentazzjoni kbira li kull fejn jara bambin ġo presepju jisirqu. U din hija tant tentazzjoni kbira li ma jkunx jista' jikkontrolla. Sissa għadhom ma jafux eżatt minn fejn ġejja, imma jista' jkun li min jisraq il-bambin jisrqu għal dawn it-tliet raġunijiet. 1 għax ikun hoarder, ġifieri jkun irid igeddes kull ma jara, 2 għax ikun irid jagħmel abċajta u 3 għax ikun irid jagħmel protesta kontra reliġjon. Sissa f'Malta ħadniha bħala ċajta, però f'postijiet oħra madwar id-dinja ħadduha bis-serjetà ħafna. Bħal dawn pereżempju li waħlu CCTV cameras mal-presepju kollu
U rnexxielhom għaliex dak il-ħallil inqabad dieħel jaffeġ ġol presepju, jaħtaf il-bambin fideħ u jitlaq jiġri bih. U jekk qed taħsbu li dawk ħadwa bis-serjetà, araw naqra dawn li jivvintaw il-Jesus GPS program. The number of thefts of nativity figures and menorahs has actually prompted some institutions to install global positioning systems in the statue, or as one North Jersey priest likes to call the GPS, a God positioning. The GPS device goes inside the baby Jesus. It's motion activated, so if someone moves it, an alert goes out. Din hi xi ħaġa li jekk irridu nistgħu nagħmlu Malta, imma jekk niġu f'punt fejn nibdew inwaħħlu l-GPS ġodar l-istatwi tal-bambin biex nitrekjawhom, ikun jaqblilna li b'dawk il-flus nixtru bambin għal kull familja f'Malta u nifrankaw l-inkwiet li se jserqulna l-bambini. Insomma, il-punt hu li fejn qed imorru dawk il-bambini, il-bambin biss jaf. Allum se nieqaf bir-rokna tal-ħsibijiet hawnhekk, però qabel immur nixtieq inħabbar xi ħaġa. Għal 15 li ġejjin minix se nkun qed nagħmel ir-rokna tal-ħsibijiet għaliex irċevejt stedina partikolari. Ġejt mistieden wara ċogim mir-Reġina tal-Ingilterra biex inqatta' jum il-miliet u jum l-ewwel tas-sena f'Buckingham Palace nixrob it-te u l-kafè mar-Reġina tal-Ingilterra u l-familja kollha tagħha. Jiġifieri jien mhux se nkun hawnhekk jekk tarawni fi triq dak mhux jien dak huwa xi ħadd li bestijej jien se nkun Londra għand ir-Reġina. Iva, dak li jew mara l-Prinċep Charles huwa jien. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-appoġġ kollu li tajtu lir-rokna tal-ħsibijiet kemm ilha li bdiet, nixtieqilkom il-miliet u s-sena tajba u r-rokna tal-ħsibijiet tirritorna f'Jannar.